a mi sigurno se spremamo na što profesionalniji način i sutra sigurno nas očekuje jedna veoma teška utakmica ovdje na Tušnju. Posušje je pokazalo sigurno da je jedan dobar, stabilan klub, da kažem. Mi naravno imamo dobru ekipu s par tih problema na početku, ali treba će nam malo vremena da se naviknemo, ali sigurno da ćemo iz utakmicu dobro napredovati i da ćemo moći odgovoriti svim zahtjevima trenera Maksimovića. Sutra naravno mislim da svi imamo motiv ovdje pred domaćim navijačima i ako ispoštujemo sve ono što se bude tražilo od nas, da rezultat neće izostati. Tu nismo na Tušnju domaću utakmicu, neka poruka za navijače, koji sigurno redno iščekuju prvi susret. Pa ništa, očekujemo i sutra u što većem broju, naravno, pozivam da dođu. Mislim, zaslužili smo to, evo, vratili smo se ekspresno tu, pa i da vidimo sutra kako će ići. Hvala. Pitanje za Azira. Sigurno, Azire, jedno ovako lagano pitanje, sigurno predstavlja i tebi zadovoljstvo kao neko ko si ponikao u Slobodi, da vidiš, kako da se izrazim, tuzlansku djecu na terenu Slobode i u prvom timu Slobode, pa sutra, evo kao što reče šef, sutra će i nastupiti veliki broj koji su ponikli. Sigurno motiv više za sami navijače da ih dođu što više da podrže prije svega momke koji su ponikli u crveno-crnom dresu. A jeste, evo, ne ježio sam se. Stvarno, drago mi kad vidim tu tuzlansku djecu, da mogu igrati za klub koji vole. Naravno, sjećam se ja kako je meni bilo tada sa 17 godina, ludilo. Sada imamo tu, igrali su Beganović, Bratočić i Jašarović mali ušao, naravno svi, ja mislim da su odigrali korektno i da mogu biti zadovoljni i da mogu biti neki projekat kluba. I sada želim sve najbolje, da ih sve povrede zaobiđu i njih i sve ostali i da ostvari sve u životu ono što želim. Hvala lijepo. Ja bih prije svega vezao se na ovu priču. Neka poruka moja koja bi bila, svugdje gdje radimo u BiH klubovima samo se potencira tako priča, nema naše djece, nema naše djece. Evo ovdje je situacija, da vam kažem, ja sam trener koji apsolutno nemam problem da stavim mladog igrača, ali u ovoj situaciji, vjerujte mi da ne stavljam zato što su mladi, nego zato što mislim u ovom momentu da mogu da igraju. A ne da bi bio to nekakav alibi i sastav koji će izaći sutra, to je sastav za kojeg ja smatram u ovom momentu da je najbolji. Tako da tu otklonimo sve dileme, da ne bi bilo, a može se desiti utakmica da ne bude dobar rezultat ili nešto, da onda dođe neko da priča da mi smo ovo, mi smo ono. Ne, sutra će igrati najbolji. Pozivam ovom priliku publiku da podrži te mlade momke, njih ima, bit će da kažem, evo, koliko ja znam, a ne znam baš ko je gdje je rođen, mislim da će u startnih 11 biti 7 Tuzlaka, od tog će biti 3-4 jako mlada igrača i prosto meni lično podrška ne treba trenutno, da kažem trenutno, evo, sačekajte da vidite, ako dobro radi, možda neka mi podrže onda. Znači, ne treba mi javnostno ništa što se tiče toga, ali treba podrška ovoj djeci, tuzlanskoj djeci koji igraju za Slobodu. Ja ovom prilikom pozivam naše navijače i fukare da podrže svoju djecu i svoj grad i svoj klub s te strane, a što se tiče mene, treba se da zaradim i onda poslije, ako zaslužim, ako ne, nije problem. Hvala, najviše pitanja.